Bakagwa tulina ime olunaku lwa Sande Bakagwa enaku ed'omwezi 25 program ekigangu n'abasoga community in UAE muliyo Bakagwa kodeyo muliyo ntuse nsabule kasabuka nyama anga bulido Bakagwa nenda okwongera okubategeeza nti eno program ekigangu nga etembetebwa abasoga community tuli abroad abenda okutujoininga nga mu Uganda just mujja kutubenderanga ku mikutu gyaffe egy'endawulo okomentinga owasharinga wapostinga oba okwekikitonda twogereku then abali wano abasoga abawangalira wano okudungu wena bwoba oyenda okutweyungaku wena osobola okomentinga nti I want to be part of you oba oli awo twakuinvitinga kumukuza ogwo bagudde okuyirako Amaina Nairoboozi muwalawo mumbedda bwe yaloba okwizaako era bulido ni tiimu yange yonna nga bweri era gyembise nayo tudda kweyandula nga bwe kintu bwe kiri meni tutandike oba tubakobera ekinairako Bakagwa mbise nsookere kikulu nsookere bugabula oba banange leero kikulu ng'etulire mwakenda ayo be tuli babiri ompegani no kameramaani ali kamera yenkana abisa omulala aye nga dada abakiikirire nkakasanga era abakiikirira bulungi kale kantandikire ekikulu bana babatsanga ino okubona program ekigangu totera kubonekayeko obonaive atusubire nti ensonga leero dirimu omuga gw'amaani ino inaze n'okubagaana Amaina Nairoboozi nze Luwumbwe Rajabu mwana omukigulu era ng'asimuka mu kibuga Iganga ndi musanufu okubanga leero zena negese programu ekigangu programu yaife abasoga community UAE era nga nsaba buli musoga wooli oteeyo amatu ofunemu ekyokwega bino ebintu bigasa ife ekigangu nsonga nkulu so Bakagwa nebyo ebyange katuje mu maiso ni program continue baba omukigulu owundi wena buuzaako balamusa ku bantu oba ku babone baife abali aba program ekigangu abataka abatuuliriza abasoga bene kyalo kodeyo nikunze Bidi Isma nga ndidi okuba n'ebigambo byembatuusaaku ebya ekigangu nkani ebifa mu busoga ebintu bingi olwaleero tujja kuwaya ku bintu bingi anti programu lunaku ekyuka mba mukasavu kanyama nze ndakusanuka olw'omutesitesi okuboneka nga mpairwa omukisa neera okubanga kuba programu ekigangu eno programu yeida kulema abantu ndibasaba mutuwulirize mutwende mubenga mutushalinga buli wamu programu eno nereka n'abo abatendanze Bidi okusigala nga babeeyo bakwata akasaada tutukendayo kuluno ebigambo bino ebiri mu programu eno tulina okendera ekinani so mbakubiriza mwongere otuwagira isukayo omugezava waigulu misinde baba owali kamera lumusa kamera ogirinze omwana enzaalo yebugabula oyabo bombi mu biti bibiri nga bwe mbakuba bulido era leero ndowooza bajja kubalamusaako baada abalamusa mu nnimi donadona obaana abalamusa mu nnimi donala kyona kyekiri maamu omutesitesi neyanziza bannanga bulido anti olwo tuba tutuuse Amaina ayo ebusoga tukoba liina nikunze mwene taliire John Bosco omwana agwa mu masaza abiri ebugabula n'ebulamuugi ayenga abalamuugi mbasugiriye kuba nange abeikalira omwena mbataka ino abe half London degadumire mwena mbalengera mu baaku mutufollowinge era nsugiryaku omukulu wange ontuuyo owe Abu Dhabi sebo vice chairman w'abasoga nsete nkutaka ino munange ekyamazima programu eno nebaza abatu bonna eyo abali kugidumbira kutufollowinga nti muli tukolanga bukalamu kuba gano tweidukania byetwidi tweidukania byetwabitamu tweidukania byetuwulira so programu yakwega era mbaniriza mugezeeku okulikinga ku programu eno naddala ku YouTube musobole okusubscribinga mutuwe comments
bana tuwuliziganye neyanziza maama kale n'olwekyo bakagwa tulina omudingo owundi gwe tupita naye ng'oyo omukyala waife n'atulabirira n'asobola okutegeeza abali bonabona bakalifuna basaada basoga nti ekiri mu basoga sukaali mwereere maama alamusaako ababuni baife ab'ekigango webale kuyikiriza kuyira busoga Testesi webale okusa buno kumpadde kibanirizaako olunaku olwaleero mwenna abatwegaseeko webale kujja kale nyongera okubakubiriza mwenna okwagala ekigangu mukirayikinge musheyalinge mukomentinge mulimu ebyokuyiga bingi kale mbasaba mwongere okutwagala n'okuwagira bwonna we musanga ku YouTube ku Facebook likinge musheyalinge ekigambo kisobola okugenda mu maaso ale bakagwa ngera bwe mwidi nti program tebula kuba producer baife abali mu studio bonna leka babeeko okugambo babategeeza mutegeere nti bona tuli nabo batambula nabo mu program eno batambulira walala baba abali kamera kasera kakweyanda eri ababoni baife ab'ekigango neyanziza omutesitesi oba wainwa wa ekigango kya leero nga buliido leero olunaku lwa sande era mboneranga irala isaife kyabazinga kusaba ofunvu ebyanda n'ebyanda webale okuba nga otukulembeire ng'ogemye omumuli okuba nga twongera okutambuza obusoga paka mu buntongi nikunze Ntumba Rashidi Namina okuva eyirimbi muterere bujiri namusaku omuwala wange gwebeta madamu Kasule okuva ebujiri webale kutembeta busoga nalamusaku ni Wakoli okuva ebukoli baba webale okubanga otembatemba bukoli yaife nikunze omwana waimwe okuva eyirimbi awo omwana omwise Kadama era nga leero ndidi okuba representinga nga buliido era nga mukidi nti ffe titwemotya era nga twida kuba kana bwala niba nange abaliwo olwaleero tweyanziza bakagwamu nga tupire mu kweyanda kumukuza okuwaire twali mu kiteesaganya d'abaana tuliza tutya abaana abakola n'abaana ab'obulenzi oba mwana munamu oba omwana owawano oba mwana mu Buganda oba mwana kasita abantu mwana teesa kuba abaana bonna baabaana twakomanga omwirimbi yatukoba nti omwana omulenzi alina akuzibwa kisaada ti omwana omulenzi talina kunaaza sowaani lwaki anaaza sowaani nga mwana mulenzi ti egyo mirimu gy'abawala kale kituufu kyetube tugireku nti abaana abalenzi bo balina kubawo nga babagemanga basaada kalera k'abaana ku nsi eno oba mu nsi eno gyetutambuliramu eyayonooneka gyotali oba leero oba Uganda oba olundi wabaka oba waba mumawanga kuba mumawanga ezabatunaaliza bintu kale oyo ovaawo n'okola statement n'okoba oti abaana abalenzi balina kukusibwa nga basaada then nze mbanga tikikanya nakyo nze bibisima nga nkaali kujja ku nsonga ya omusaada ow'eyirimbi ndasooka ndozeeyoze isaife kadumbula kyabazinga olw'okukuba emisomo oluku mutwe nti baba webale kuswaza ba midomo abenda okutegerera obusoga nti baba webale kuba tuswakiza era yoga ngaawo tuviirewo nze tidda kuyikirizagana na muganda wange Ntumba Rashidi byakoba nti omwana alina okula kisaada omwana alina okula kigazi okubanga mulenzi no awo tulida kuba tulikola controversial okuba ebuzaabuza ife bene abaana tubakuze kyenkani njakuwa ekyokuboneraku nga nze mwene nze nakulowa mukaire wange nambijowo eri yanzaala nga waka waziramu wala waziramu saada ng'anaaza ebintu ntyaba enku ondasaaga enku nsekula nsoobwita buli kimu nsakyadda mpaata amatooke nga tidinaku nti obulamu buli kyuka ku nkyo naida mu bawala bbiya
n'abanga ate buti bye nabonanga maama eira nga ndirowooza nti ambisa mu maiso oba tanenda ate sawa dino n'ebinamba nze wano wazira muntu andabirira neerabirira mwene ayo olw'okubonekanga ey'embeera baginkuza nayo nsobola okuva ku mulimo naireka n'atereeza byenja okulya n'asobola okweyalira obuliri n'asobola okwefumbira emmere wano tulina abalenzi abanaife abandi ng'abakula bagalamirize olw'okuba tebafuna chansi kubakobera ng'asula otimbwa ng'ekiriri okyagaana nga tikikuwa musula mulumu ndala aye ng'omulenzi asula mu kiriri andawe yadde ayambaire ewiiki enamba empale dde ayambaire omwezi t-shirt dde ayambaire emyezi ebiri donadona ddabeeyo ddawuna ekivundu aye lwakuba nti omwana oyo yakula nga kintu kirala mu mulenzi banange muganda wange nekankobeeko ekintu kyolina okutegeera amazima gali nti ate awo omwana bwabanga yakuzibwa ate kisaadda ino webiwoomera anti kati enaku lino mwasala okumadanizinga buli kimu ekitegeeza omuvuka wabanga tasoboire kubanga aidde okufumba nga aidde okukola sente ajja kusobola okubanga akozesa sente edo okubanga atambuza obulamu obwa bulido nga buzira mungi kubanga enaku lino omulembe muleese badobi baliwo muleese okubanga mubani ba caretaker kitegeeza nti omwana woba ng'omuguziiza nga asobola okubanga yetengerera ng'omusaadha bingi ino byaba asobola okutuusaawo nga esinsa ebyali baire nga amala nti ali mu kifumba asobola okumalamu okubanga akulaakulanya obusoga ng'olwaleero nti omuvubuka yali baire nti agiire mu kibira okwasaaga enku oba okutema emiti giveemu enku oluisi ayokya amanda asobola okufuna akasente kongeremu ekonome ya busoga ajja kuyira mu ifumbiro okola ki kufumba ekitali kya buvunaanyizibwa awo wene baba wendi kujja okubakaniza zeena ezira bwonkoba oli kugaita ebintu bino omwirimbi ebintu bino oli bigayita tosobola kunkoba oti omwana kuba omwana wa bulenzi afunye esente kale ajja atema amanda afune esente kale amaze okufuna esente bwaneireka ajja kulambala atya anasula ndala olw'okubanga yafunye esente oba ajja kunkoba oti ajja mu restaurant alye mama mongerereku ni kino nti gano abafumbi betulina bebeeta bachefu mu luzungu baana ba bulenzi kati singa abaana abo bulenzi abo bazirawo singa ni UAN tuzira mirembe gino gye tubaamu okuba nti tuli kusobola ofuna service gye twetaaga ate bantu baire bachefu singa baba kuzanga bagalamirivu okubanga babatendeka n'okubanga basobola okola emirimu andi kati awo ekiyidira andi kati awo ekiyidira lwakoba nti olwaki oleka oyegesa omwana omulenzi okufumba ng'ate omukazi omuwala aliwo eyatondebwa n'obutonde bwe ng'alina kugemagana efumbiro anti buti emirimu gyakyuka saawa nno bali kukoba mukulu biryakugobya ati leero abaana abalenzi nawa mu mafumbiro nga bali kufumba naye bali kunoonya esente. It is a modernized world. President wa Tanzania mukazi sebo aleka okupulaningira igwanga aje mu ifumbiro afumbe kubanga mwana abugala yatondebwa kufumba andi kati ate bwera ku situation ya president wa Tanzania tukidi ndi timu kazi mulala ku musaada kitegeeza alina muyamba era sigiranga alina omukazi afumbe ewaka togere kuwena media togere ku president wena media kuba yena aliyo tendo wabye basoga baba John ndikendo obwe chokobera omwami oweyirimbi ekyamazima ebintu bino bana baganda bange tulini modernity yaida era titwida kugisazaamu aye tube ni reality etya nze nalirowooziza nti modernity weba yaida nti tulikweyagaana nga we muviire nti president mukyala twabona nti tusobola okuba nti abaana ab'obuwala boona basobola okukola abasaadda bye balikoze so kizira bulwa waire akatono kati nti n'omwana omulenzi asobola okukola ebyo omukyala be yalikoze kuba iddukira abantu bano tuli kubagundula bajje bakola amaka abantu bati babiri so kiba kyawewuusa oba kyakwebuzaabuza ng'okoba oti nze muna engeri yendini munange mukyala wuno modernity yaida ali kuwona ajje akole okuba nti kamulinde ganayirira memale nteku kakyayinu ekyo kiba kizirayo ate ekindi ekisingira yalala bukulu ebintu bino tuba bapatanazi bwe tubanga tuligundula emiji gy'emito lijje dibe mu maka agesimisa nga bapatanazi buli muntu ayambe ku mwine nekyamazima nze kinandisoboire okwinkadejinga buli muntu
akuza omwana w'obulenzi nga niwe aba aliwo nti mulenzi muyine gwanaafuna omugala tibagajja kubaawo contradiction nti is all round ayamba ku mukyala ge n'omukyala yayamba kuiba ne bwe nsuubi nze John Bosco okuwera ku nsonga eyo nga omwirimbe imwe lero social media in'emitimbagano gireesa obuzibu mbona kuno abaana ab'obulenzi omwana ow'obulenzi yafuna mwana mwino ow'obuwala mwana mwino ow'obuwala yatuuka yava mu nsi kama yamweta olikiwulira omuntu yafuna obukalubirivu nga bamulekeire abaana aye ng'ate eziraali gyabamuyambako mpagano mu nsonga oti neyo omwana wabanga yakuzibwa nga mukalambirivu olowooza oti abaja nga wabulenzi kati olibona obanga oliigoba nti singa mutabani wange afiirirwa mwine ayire waka alabirira abaana abo buwanga wewiidira nti omusaada aba asobola okufuna okuwasa omukazi owundi olwaleero mu mbeera yanaku dino lwaki tonoina abaana nti mulikubakoba nti omwana ayiga byona byona okiidi nti nebirikuleeta n'omulembe gwaife ogwaleero okubona nga omuwala ye nakoba nti nsobola okuwasa yakoba nti ndikuleeta boyfriend wange wanga yakuleeta muwala mwine kitegeeza mulikubaleeta okuba nga mulimukuza okumulaga ebyo buwanga byebitaikiriza kumulaga olwaleero singa okuziza omwana nga idi nti musaada n'olweyo abantu ege nti mukazi ategeera waba demarcations baba olina ensonga gyoyogeiremu awo nga naye ndookubaako ekibuzo kyenkubuuza nti waliyo owawulirako omwana ow'obulenzi nti bwe yajja mu ifumbiro yakutukaku emikono ku nsonga eyo ekyobutakutuka ku mikono kitegeeza nti bw'otoola asikaali n'omufuula driver n'omuwa emotoka avuge nti bwagitomeza aba takoze ensobi kubanga nti ekituufu kiri nti ezira musaada yali akutuke ku mikono lwakufumba naye ate okubanga mukyusiize obuwangwa mwabwiza mu mbeera enebese okubanga amaka gonooneka kubanga tojja kunkoba nti eriyo omukazi weyagana mu kirombe ngayingire mu kirombe kya zaabu ng'ali kusima bonaona ababasaada lwaki wala timubatwala kubanga mubona nti buli musaada yena abeera nga atambulira mu ngeri y'abakazi mu kirombe okaali kujjaku mitiya neyo nobona abantu abakazi nga bali mu birombe nga bali kusima nze okusinziira ku mbeera eyo ewaife n'amayingo tulinayo ebirombe ebya zaabu abo abakazi era olibona bwobanga bali kulifaalinga ku muntu ebakoba nti ali oti musaada ekitegeeza aba ali mu mulimu gutamutyameemu nti gugwe era singa babakoba era bwobanga bali kugezaako okuba nga balifaalinga kati toidde omukazi wala kubamu balayo ti bwabasaada asinga n'abasaada ekitegeeza ali mu mubiri omubi nze kyenenda okulunganya mukandange kino ono ate ku standard yatutwaire ku muntu walansola atandikirwako muna ife tuli outside abo twavaawo kati muzeeyi tugeranya ku mbeera eyo tineeyo ate kabiri ife eyo tuli grade anti muzeeyi bidi bwe tubanga twogera ku buwangwa bwa Busoga tutandikira ku level ya wansi nti niwe wabukulembeze omwana balakoba ti akanaaba akendo kamanyira kumukonda ekitegeeza omukulembeze bw'omuntu oba nibule obuwangwa tunabuzimba kuva ku mirandira oba ku mizinga biniina mpaka ku mutwe waigulu ekitegeeza nti olwaleero okuba nibaleeta era obanga owayo example nti oba kalikoba eri omukulembeze omukazi mukibona wone nti kyabeere kyakabaawo nti era bakoba nti abazungu kibaki balikweta simanya woman emancipation kugezaako kubatoolayo gye baali okukyusa obuwangwa kankutegeeza kino kiri ekintu kirala iwe okademeire mu analog ndakwewola ku speech ya prime minister wa UAE Rashid Maktoum Sheikh yatukoba ku last idi yatukoba ati ensi yebeeta UAE is moving at a rocket speed. If you are not among us and you are not ready to move at a speed of a rocket speed, please shift and go back to your country. Kati iwe olikutola embera eya ancient life olikujiregeragana n'embeera ya buteri musebo wano tuli ku mulembe ogwa.com tuli ku AI twavaayereira ensi yasesetuka ewoli gibalira tujje n'embeera eriwo ayiwo naye ndotambula oti ojja kuleka abantu enyumba era otateremya abantu kulowooza nti kyolibakoba n'ekituufu nze nteesanti abaana tubakuze nga tegeera nti iye mutabanewo owantu Barashidi ajja kufumbirwa muwala wange nze Bidi
aye nga omuntu gy'alijja okufumbira tibakuze bonabona balina okutuuka nga bakuze bagayitagane buli omu ayegebwega empisa eya mwine aye kuza omwana wo ngwedi nti oli kumukugiza omukazi ajja okumufumbirwa ademe kuba na kizibu omusaada naba basaada boyagana aka ngatuuka aka ni stokisi yayenda bamutoolemu kuba musaada bamukoba nti oli musaada aka tasobola nakusituka ng'omwana ali kujja kugemala mu sokiti y'amasanyalaze yayeta omukazi mama jindi idotooleyo omwana enkola twagivaako nze okusinziira ku nsonga eyo muganda wange ndakwebaza ino okuba nga tulingirire ku buwangwa obundi wabula bwe tubanga tuli kulingirira obuwangwa bwa Busoga bulina emiranda gye butambuliraku nga bwe tuba tuyize mu buwangwa bwa Busoga kizibu ino olwaleero wano mu UA oli kugira bwakwagana nga oli kusamira musango aye ate waife balina amasaba amawalabu ekutwale kuyegali andi wulira kiri kiti mu mateeka ga wano bakwagana nga oli kusamira banga olina ebintu ebiringa bye bayita ebyawongo obuwangwa wano musango aye waife nabasinga okuba n'obuwangwa era babuwa ekitiibwa okusiiganira kyova obona nti olwaleero wano mu UAE bayina obuwangwa nti omukazi tamumikisinga freely nabo basaada batakola ki ng'obuwangwa bw'obusiraamu kitegeeza nti we bakwagana nga oli musaada ng'ogire ng'ogemagaine n'omuwala owa wano kuba musango gw'amani ekyo kyenvaako nakoba nti tulina okuba nga ennono yaife ng'Abasoga tutuyina agivaako yesu mulimu okudembula munku ng'okudembula ayo kyalibe kya bugaso ino tulingirira omusaada nga tujamuzimba nga musaada nga eri ebintu ebindi nga byekola byonka nga musaada aye alina okumana ensi bwetambula mukulu John tukobere okuva eyo ebulamogi imwe ekintu ekyo kyogerako otya kuba tuli kwenda ino omwami ono ave mu ndowooza eyeira atujje n'ensi nga bweritambula n'ekintu ekikulu ekyamazima muganda wange Ntumba oba oli awo ensonga yali kwogeraku ntuufu aye lwakuba nti buti ensi yeetuuse twenda omuntu abeewo nga asobola okwebeezaawo abazira mukyala omukyala asobola okwebeezaawo abazira mwami aye tikoba nti nga bagiire mu bikolwa ebyekintu ekikulu aye embeera eno buti for instance right now tuli kwogera tuli kuliya singa oyaganibwa nti oli kuliya ebyetaago biriwo olina okwefumbira olina okweyoleza yeewaawo mashini diriwo aye wobanga gakuzibwa nga toyidi nti omuntu kino okikola ojja kweyagaana nga bidi bwagukobye nti opayirinzaaga ebintu bikulemye okuta mu mashini so ekyamazima obuwangwa tubufaako era tubupolomotinga omusaada abe nti musaada aye nga akenkizaako ak'obusaada tuleme kayikasoosowaza ino over citizen gwe tuli kwenda anaidda mu bulamu obwensi buno naddala nga balikola family so awo naagali obuzibu aye nga ekintu Ntumba kyali kwogeraku ndisikiriziganya naye omulenzi abe mulenzi nga bwe twavaira aye nga tekimulobera kwega awene wendikobera nti nendikwenda mbawo ekyokuboneraku kino tulina bano abaana bebeeta ba planned child abo ba planned child bali gano basongola enkumu diri oti damijini giti yeida nga tasobola nakuwaata matooke mwana abuwala waleeta engege waka tasobola kukalakata ngege engege ogireeta yagitabute kati abona abaana bemwenda mutukukize nikyemuligezaako okutukoba imwe womukuza omwana mu mbeera oti neyo atasobola nakuwaata itooke atasobola kuwaata mbooli nze ekyo nkontana nakyo tulina okuboneka nga abaana tubakuza nga bategeera okola emirimu omwana asobola okukola emirimu okuva waka okutuuka ku ofiisi wetunaaba nga tugire ku levo ya ofiisi obukulu omukigulu osirikirira ino mupuroguramu eno ndikwana baba wenda owanika iroboozi okoba onifa okusinziira ekigulu fena abaana tubatulira oti tuli basaada tutunaaza bintu twikirizibwa ku lweyaluya tutuwoza engoye kubanga tujja kufumbirwa tujja kuwasa abakazi batwoleze engoye batufumbire baba nabiryato bwe yakuza okusinziira ku mulamu oguliwo ekyamazima tidda kwawukana eno na mukulu wange oba bakulu bange senior citizen mwana John Bosco ne mwana Ntumba nti ekyokukuza omwana nga omulenzi oba omwana omulenzi ng'omusaada kyetaagisa
olw'okulekawo ekitiibwa kino ekyobuwangwa engeri gye twidye nga tukulamu weewaawo omulembe guli kujanga gukyuka ebintu bingi biriwo nti era ekyandibaire kikuwa obukalubirivu saawa eno osobola okukola ki okukyegondezaamu aye otya singa baba nga bakuguluminga einuma nti ondi mulenzi aye nsobola okukula nga ndizirako einuma eyo nze gyensomeire tendidi titusoma n'abakazi mu bisulo byetusoma oba ogire ku isomero bwolina kwerabiriranga omwana sowaani gy'oliriremu ogyeyoguza eziramu ino ajja kubeera akwokezo olw'okuba bakukuziiza kisaada boyino bonabona booli mu baki basaada olina okweyokeza olina okwegowera olugwe wamana nti ndifuluma amaka oba ewaka ewange ndijja ku isomero aye ndi musaada muyondo nekolera buli kimu embeera eyo netuyambyeku okukula neno gye tuli nga tetuliikalubirizibwa nti buli kimu osobola okyekolera wewaawo olina omubeezi oba omuzira obulamu busigala nga obutambuza okusinziira ku oba okuziibwa. Bakaga mu isuuka y'abogezi b'olunaku olwaleero banaye mumpomeire muwombeisa emboozi y'olwaleero omwirimbi alemeireyo omukikulu ati be omwana w'obulenzi alina okuzibwa nga mwana kubanga bonabona baba abaana owebugabula yenkayenka ati be yakoniyeku aye omwirimbe baba zembale enkoba nti yikayikana tusobola okutambulira awalala otegeere nti omwana w'obulenzi alina kubanga mwana ng'era omwana ow'obuwala era oba olobaireyo osobola okutuwasaidiyo wakuba oti oba olobaireyo oba oyikirizaganya nifa abasigaire fenafena. Neyanziza gainwa wa kigangu kino era nga ekirovo kyeri nti nze nga nze okuva irimbi nina byendikiririzaamu era nga ate obusoga bwe bwikiririzaamu wabula kyendida nda kumaliriza ebigambo byange mu mangu nga nkoba nti yes okusinza ku modernity wayinza okubaawo enkyukakyuka naye bube buvunaanyizibwa bwa buli muzaire omusoga oba omufirika yonona waali ategeere nti enono nungi okutambulizaako omwana era nga niwaba nga mukyusiizaamu mutalegeya ino mu maka gaimwe okusinziira ku buwangwa nti oba omuvubuka omuwe 50% at least muwe nabwe kityo baganda bange nzija kumaliriza nga amakuba omuvubuka at least tumuwe 90% nga ya musaada 10% ebe nomo ebe nga eri communal kitegeeze nti asobola okugwa mu ndu idondandona aye nga mostly alimu more of a man era tusobola okuba nga tusobola okutolawo embeera yenaku dino nga abantu ab'ensedde abazungu abali musimanyambu ABCD bikoze bityedo kida mutoza mukirimu nti okuba nga abantu baleese omusaada okuba nga asobola okwegomba musaada mwine omukazi okwegomba musaada mwine ebitali mu buwangwa bweyaife so mbaganda bange mwena tubeyanza abasoboire okuba nga mutugoberera okuba yebyatandikira era nga tubasaba mubeeku n'emiramu eginaida egyokuba egyendawulo wabula nga obuwangwa bube buwangwa era nga bube kintu kyankizo ino eri buli musoga yenayena gyali neyanziza kale tweyanziza omwirimbi webale olw'okugambo webana webale kwikiriza baba okubya bulungi tutambulire ku nnono tutambulire ku buwangwa ate obuwangwa tutegeere nti era kabiri tuviire waawo tutambulire ku mayozi ediri ku mumaiso n'olwekyo bakagwa mundikiriza embasiibula nga nkaali basiibula anenda okubebaza olw'okutubona okutubulirizanga bakagwa mutufollowinge mukomentinge bwe mutukomentingira tutegeera kikyekwisaako mutuba okumiramu egyokudisikasingaku ekigangu mukiwe vibe kubanga fenafena tuli basoga imwe ababonini fe abogezi fenafena tuli basoga ate ku lwa busoga ekyendawulo ekiriwo.